jotonw no lamsogo phaji chung tinini samungni update rok nagi nailene tinini samung rok toma tong bohaironi update rok nagi nailene nirokni gothok jangmani rok tongui tongkeba direct call khaidi haike samungo khaiga mangani nok je daiti call khai manganai bone samungo mangai manai ani bagai nirok daiti call khailedi video no nuke video leri tanaidi nirok video no nugui leri call khai hange samurok mayangai maga ani bagai daiti video nuke call khai try khailedi tinini update o working interview government job roni omhaini update rok nagi nailene working interview rojaknai rok ge channel Kwtal ko subscribe kari tono lai daily ni rokom haike update magai tongani bagai nirok daily ne nirok update ma yangai tong hangke channel no search khaidi nirok ni bagai ne omo channel snajaga je samung bekar kalagi naitugui tongnai roni bagai ne government job te private job rok oder ma haike daily ne update notification on nirok nugui manai je government job no hangke alada ke roi rogu hani bagai nirok update magai tongani bagai channel by jephro krangai tongdi te update ma yangai tongkeba ei channel Tripura job si search khaidi daily ne nirok haikena samang naitung mai rok nugui manai pari nai nelesinai job vacancy urgently require staff for Sengupta Bajaj Agartala male female having minimum 1 year of experience in 2 by 4 wheeler qualification 10 12 send your update resume through WhatsApp Bajaj Sengupta Bajaj Showroom kaisa Agartala ni oro jaga ko chala burui khlaigi manai 1 bosorni experience tongui tong hangke janai 2 wheeler ni ko haike ba 4 wheeler ni je experience tongke nirok o samani go khlaigi manai qualification 10 pass 12 pass khlaijak ke nirokni biodata rohori manai broni WhatsApp number ro haike ba email ID go bo rohori manai je showroom rogo khaigani interest tongnai rok nirok ni bagai no omo notification broni email ID haike ba WhatsApp o pathoknai ge mobile number o pathokdi WhatsApp number 6909392032 nirok nirokni resume pathokui manai te email ID senguptabajaj@gmail.com rohori manai biodata ro te next naline লোক চাই আগরতলায় একটি ব্রয়লার মুরগির ফার্ম এবং হ্যাচারির জন্য সব সময় থেকে কাজ করার লোক চাই আমাদের এখানে পরিবার নিয়েও থেকে কাজ করার সুব্যবস্থা আছে মুরগি মহাই তক রংনি ফার্ম সামং খালাইজাंगनाय tongui chai tongui daily ne mhaike broni nogo tongui chai tongjangnaय rokbo ব্যবস্থা rok tongu engeni rok khaigani interest tongnai rok mobile number rok krangui nailaidi bom haike ma khainai salary bo sungmanai bohai rokni details ke siwani bai contact khlaigai naigi manai nironi pro poribar rok no telangine broni ro samurok khlaigai tongui manai mobile number ka 9366575546 o contact khlaigai manai then next naline লোক চাই একটি প্রতিষ্ঠিত পাইকারি জুতার দোকানের জন্য পুরুষ লোক চাই যোগাযোগের সময় সকাল 9টা হইতে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত পাইকারিনি জুতা ফালমানি অর জাগো সামং খাইগানি বাগै চালা খরকসা নাজাগনাय ব্রগনো কন্টেক্ট খাইগানি সময় ইনখা 9টা नि सिमिं सारिकनि 6टा जरा कन्टेक्ट खाइगै मानाय मोबाइल नम्बर करंगै मानाय 8974391100 कन्टेक्ट खाइदि हायके बाते काइसा मोबाइल नम्बर 9436125477 कन्टेक्ट खाइदि देन नेक्स्ट लोक चाই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা পুরানো ছেলে বা মেয়ে স্টাফ চাই আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে যোগাযোগ বিথি দোকানো সামং খাইগানি বাগै সেকাংরক খাইজাক अंखे जानाय जाला ते बुरै रक o samungok khlagi manai bithi dogan phalmani medicine shop
Boroni mobile number krengdi 9863124938 contact khailaidi. Te kaisa mobile number angke 9863340248 contact lagi manai. The next amangka walk-in interview Ambassa English Medium Model School, a Vidyajyoti Mission 100 CBSE affiliated high secondary school, Ambassa, Dolai Tripura. Office of the Principal. Walk-in interview kaisa Ambassa English Medium Model School, Vidyajyoti Mission CBSE by Krangjak High Secondary School, Ambassa, Dolai Tripura ni. All jaga walk-in interview nirok manai. Applications are invited from the bona fide resident of Tripura for walk-in interview for engagement in purely temporary posts of contractual basis. One post of each category as follow. Walk-in interview rogani bagwi horoksa vacancy tongui tongo mongkap temporary basis ke najangnai contractual basis ke post rogni bu mongka dance teacher, theater and performing art teacher, yoga teacher, sweeper, night guard male, omhairok tongnai. Dance teacher nigo age limit ka 18 years ni siming 45 years ora. Ei SC/ST candidate roni bagai 5 years relaxation tongnai. At least qualification bachelor degree engani nangnai. Roni graduation khlaijak engke amono khaigani bagai eligible angnai. Honorarium per month salary rojangnai per class o 200 taka ke rojangnai. Total mano 30 घन्टा class ma khlainai. Salary total mano 6000 taka ke rojangnai. Theater and performing art teacher hongke age o jaga go bu same na tongnai. Qualification bu same na salary rok bu same na tongnai. Yoga teacher ni go bu same na tongnai. Sweeper ni gongke qualification 8 pass ngani nangnai. Jepane nirokni 8 pass ni certificate tongkene u sweeper ni go apply khlaike mane fixed salary 5000 ke per month rojaknai. Night guard ni gongke chala khoroksa oro jaga go qualification 8 pass ngani nangnai. Fixed salary per month 5000 ke rojaknai. Je prefer school logos kango khlaijak ongkhe ongui tong hangke night guard ni go experience tongui tong hangke prefer rojaknai. Je interest tongnai rokka walk-in interview rogani bagai nirokni je document nangmani original rokbo telangai photo paper tabo nirokni passport size photo rokbo apro maronai te je original document rokbo xerox khaike matlangnai te original copy rokbo telangai mathangnai phunogani bagai. Interview ni date engka o malaijangnai 19 November 2024 ni 10 AM o thangai nirok walk-in interview rogi manai. Office broni chamber o thangai malagi manai. Nirokno office jaga thaisaga Ambassa English Medium Model School o jaga kono nirok rogi manai. Ngete next nalinai. Recruitment of job position in NECTAR on purely short-term contractual basis ke mobu kaisa recruitment chole mani NECAR o bukhakri ke notification nokhor mani. NECTAR invite online application from highly motivated and eligible professional for engagement as senior research fellow, technical assistant, finance and admin assistant omhai vacancy rok najangnai o jaga oke tongui tong. Qualification te nirokni eligible qualification busak nangnai bo hairokni naigani ke website o upload khai rojak tongo nirok website o joto details rokbo nagi manai experience rok nangde nangede bo hairok joto information nirok siwani bagai website o search khai di www.nectar.or.uk
org.in website hagui visit khaigi nirok joto details rok nugui manai website hagui ke nirok no ang sudu information simin roi bui romagu je daily update notification hote hinke je alada ke video file pro hinke nironi bagai afroke notification kaisa ke nugui manai nge je daily na update video go hinke je daily na mahai short notification ke roi rogu je daily regular video nagi tongnai rok to sawi manai katal ko hinke to nirok saimia ko haini bagai nirok no ma sawo daily video ko hinke short video ke nirok no roi rogu website ni bagai visit khaijangnai mahai rok website rok no nirok no visit khaigani bagai website rok saklai rok hinke padi ten next nalinai Office of the Subdivisional Legal Service Committee Kamalpur Dolai District ni bakak dike advertise nokharmani Additional District and Session Judge Court Complex ni bakak dike notification Application are invited from local residents of Kamalpur Subdivision Dolai District for engagement of 2 number of paralegal volunteers in the role of STLSC Kamalpur Dolai Tripura. For more details, application format, eligibility, age, qualification, etc., please visit our official website. Nirok joto details ke siwan bagai hinke website ono search khagi joto nugui manai amongka je Kamalpur area subdivision o tongui tongnai o brok siminu apply khlagi manai khorok ni vacancy tongu post ni bumungka para legal volunteers je dolai district o tongui tongnai rok siminu omono apply khlagi manai nirok joto details ke siwani bagai website ono search khagi nirok nagi manai pdf rok notification rok joto ni roi rojak tongu haikeba office o thangai buni rok notice board tongu o jaga go thangai nagi manai eligibility criteria rok the age busuk qualification busuk umhai rok joto details ke website ono roi rojak tongu rok check khagi naidi dolai trp.thecourts.gov.in website o hagai rok visit khagi nagi manai office address o thangai bu nirok nagi manai Kamalpur additional district and session judge Kamalpur Dolai Tripura o jaga go thangai bu nirok nagi manai omno application rogani bagai hinke offline thangai maronai 30 November 2024 ni bisingono office o thangai apply ma khlainai the next nalinai বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের বাঁশ শিল্প ভিত্তিক উদ্যোগের অবগতি জানানো যাচ্ছে যে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনে উদ্যোগের ত্রিপুরা সকল বাঁশের শলা এবং আগরবাতি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোগের দক্ষতা বসবাসিক গান বৃদ্ধির জন্য এক এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে উক্ত প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণের ইচ্ছুক বাঁশের শলা এবং আগরবাতি প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র ইন্দ্রনগর স্থিত ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনের অফিসে 14 নভেম্বর 2024 তারিখের থেকে 30 নভেম্বর 2024 তারিখ পর্যন্ত নেওয়া হবে সাদা কাগজের আবেদনপত্র আধার কার্ড ও ইউনিটের প্রমাণপত্র সহ জমা দেওয়ার জন্য অথবা tripurabamboo@gmail.com এ ইমেল করা অনুরোধ করা যাচ্ছে উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করানো হবে বিশদ জানতে নিম্নলিখিত ঠিকানা যোগাযোগ করুন ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন 2 ফ্লোর 2nd ফ্লোর ওল্ড ITI বিল্ডিং ইন্দ্রনগর আগরতলা মোবাইল নাম্বার 038129511179 ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার করঙ্গে মানে মহা entrepreneurship development ni bukak tike or jaga ko training ni khlaijangnai rok
omhaini notification je srengani interest tongnai rok hingke o jaga go srengui manai bamboo mission ni bwkha Indranogor office jaga thai hingke nirok date rok ni bisingo 14 November 2024 ni bisingo aproni siming start khlaijangnai 30 November jora offline thangui nirok kagos rok joma rogani aadhar card omhai rok maronai uniter proman potro soho rok omhai rok bo nironi document rok maronai email id tei bo pathogui manai tei office o thangui bo malagi manai email id tripura@bamboo.gmail.com nirok email id go bo rohorui manai amongkha je jotonw buchigui tongna nirok tei alada ke sagani nanglia ge tei next nailai পট্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পূর্বে 2024-25 বিভিন্ন কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সিবিএসসি NAHRK নগর কলেজের ভর্তি নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বর্তমানে সিট সারেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে 2024-25 শিক্ষাবর্ষে BBSC and AH 5 বছরনি হাফ পাঠ্যক্রমে ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের 2024 পিসিবি গ্রুপের নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের পঞ্চম দ্বিতীয় স্পট রাউন্ড কাউন্সিলিং অফলাইন এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কলেজ ভর্তির জন্য আসন বণ্টন করা হবে যে অমংখা ভেটেনারি রোগ এডমিশন নাগানি হি চঙ্গুই তংনাই রক কাউন্সিলিং অফলাইন চলেনাই ও জায়গাগো 2024-25 ni bukam bagui সারেন্ডার যে rojaknai তংনাই আলকা nirok omono ronai hi wasogui tongnai rok hingke je veterinary go nanai hi alka entrance rogui omono khachong mani no nirok surrender romani no admission na hogui ma pinai hi si dok tongui tongmani no phunukjang mani UR ni go 3 jona total 3 jona no tongnai ST ni gongke gori seat omongka 5 bochor 5.5 bochor ni bagui omo admission rok year rok course asakni bising asakni cholenai jotonw saiman na je veterinary course professional course ni hingke 5.5 bochor hingke omoni admission ni bagui saklaijangmani je oro jagago TBJ ni rogui ronai rok nirokni surrender copy rok bo tilangui joma maronai document original rok bo tilangui ma thangnai birth certificate age proof rok bo tilangui ma thangnai je tei nirok TBJ ni form apply khaimani rok bo matlangnai tei surrender copy rok bo matlangnai hingke tinini update asa nangsinai nirok channel bai jephro kwrwngui tonglai di daily update magui tongani bagui Kwtal kongke subscribe khaigui tonglai di omhaikene support rogui tonglai di nirok like share khaimani busing tei bwkharok tei srangni rokno update roi tongani bagui omhaikene support roi tonglai di jotono hambai।